Gospodine zapovjedniče, zahvaljujem se na predaji ratne zastave 105. Bužinskoj udarnoj muslimanskoj brigadi. U svoje ime, u ime svih ovih boraca i starešina 105. Bužinske udarne muslimanske brigade, zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Gospodo borci i starješine, pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem, koji je odnio mnoge pobjede i odnijeće i sutra. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ja sam imao priliku prvi put da ga susretnem u nastavnom regrutnom centru poslije operacije Munja. Iskreno da budem, ja sam očekivao, pošto sam prije toga čuo puno o tome čovjeku, ja sam očekivao da je to brdo od čovjeka. Brigadu uspješno vodi kroz brojne bitke i briljantne pobjede, te izgrađuje specifičnu brigadu sa prepoznatljivim i jedinstvenim načinom ratovanja. Formira specijalne jedinice, četu za specijalne namjene, bataljon za specijalne namjene Hamza, diverzantsko-izviđački vod Gazije i izviđačko-diverzantski vod Tajfun, koje kroz brojne bitke izrastaju u najelitnije jedinice 5. korpusa i armije Republike Bosne i Hercegovine. Izor Ahmetli ništa nije prepuštao slučaju. Znao je on tačno i šta je moj zadatak. I on kaže, Efendija, to je tvoj zadatak, izvoli, idi tamo među borce, objasni im, pojasni sve nejasnoće koje su bile ili koje bi se javljale u tom moralno-psihološkom smislu. Moja obaveza bila da to riješi. Najteži moment u toku rata, 4 godine rata, znači prošlo se sve i svašta, uzduž poprijeko linija, bralno se, smrzavalo se, glave su visle u konjcima, ovisli smo jedno drugima, ali za mene najteži moment u tom ratu je bio vijest, u stvari, o pogibi generala Rahmetli, komandanta. Sigurno je bio u stanju da se nikad ne izloži naprijed na liniju, da to sve rukovodi iz bužima. Znači, ali kad je god škripalo, on je bio spreman uzeti pušku i krenuti prvi i onda ne bi normalno borci, ne daju onda da on ide da se izlaže, ali eto kažem, preko une kad smo išli krenuo je prvi. Preći Bogu nego nama. Jes. Dok je bilo na Fakej bio je kod nas, bio je, kaže, mili Bogu nek nam. Boga uzeo na vrijeme, Boga dao na vrijeme. Sve to tako je. Možda se još neko rodio, doće vrijeme upisi. Nikad nije bilo, da nije bilo rata, a neće biti da rata biti neće. Uvijek se je ratovalo, ginulo, uvijek je bilo i pravde i nepravde. Čovjek koji se nije bojao odgovornosti. God čuje da neki od boraca ili tako dalje, da ima neki problem kod kuće, da li je to materijalno ili nešto, on je odmah znao reagovati da se takvoj familiji pomogne. Znači, imao sam priliku kad je jedan borac koji je došao iz Bihaća, Ljubijankić jedan, pa je on poginuo, pa je naš tadašnji moralista u brigadi, Efendija Kovačević, bio je tamo na dženazi, kao otišao je on. Sad jeste, bio je on na dženazi, ja mislim, i kažem, otjerali se oni jedan paket toj familiji i kaže čovjek kaže, još ne znam koliko sinova da ima, čini da me to bio jedini, nijednog ne bi žalio da ode u 505, da bude nanće i da tu pogine, kaže. Toliko mu je bilo čast što su ljudi došli, eto recimo na drugu opštinu, kao u tom dijelu, jel, na drugi dio, ali da posjete, da pristupe dženazi jednog svog borca. Ono što mene kao njegovog vojnika i oficira i da kažem njegovog školskog kolegu, jer smo mi jedna generacija bili, posebno impresioniralo jeste njegovo razumijevanje uloge i važnosti vjere kada je u pitanju moral
samih naših vojnika. Nikad neću zaboraviti trenutak kada smo bili u izuzetno teškoj situaciji, 95. godine, kada su četnici bili prešli na lijevu obalu u Bosanskoj Krupi, kada su autonomaši i četnici zajedno maltene bili na ulazu u Cazin, kada su opet autonomaši i četnici maltene bili na ulazu u Bužim. U jednoj jako teškoj situaciji smo bili i posle jedne bitke tamo u predjelu Pjanića u Cazinu vraća se on i kaže meni: Efendija, molim te, daj da iskupimo sve oficire, da sjednemo, da napravimo zajednički sastanak. Ja od sutra hoću ovdje da vidim da se u komandi brigade klanja svaki namaz. Ja to želim zaista, jer sam ja danas nešto doživio što je apsolutno mene ubijedilo, dakle, da ovu Bosnu mogu spasiti samo oni koji iskreno vjeruju u dravoga Boga. Ja volim često reći, ja sam, recimo, volio od svega naoružanja, najviše sam volio pušku mitraljez M84, 84-ku, takozvanu. I kažem, kad zapucao onako gdje na liniji, ja sam tako doživljavao. Znači, volio sam, eto, samo mi daju 84-ku, nek imam uza se. Ne treba više niko kad se javi on samo glasom, bez obzira kako govorilo. Toliko sam neki moral imao onda, znači neki to bilo samo motorolom da ga čuješ na daljini. Tako je on znao uliti neko povjerenje u čovjeka. Mislim da to čovjek koji nije doživio ne može nikako ni upisati, jer to samo treba doživjeti, to se ne može ispričati. Zato smatram da je njegova uloga Rahmetli Izeta od neprocjenjive važnosti upravo u tome što je u pripremama za operacije, za akcije koje smo imali, išao u detalje i bio mu je bitan svaki čovjek. On je tačno znao i išao, dakle, do te mjere da zna ko je taj koji će ispaliti prvu granatu iz RPG-a ili ko je taj koji će prvu zolju ispaliti, ko je ta oštrica koja će prva krenuti na neprijatelja. Čovjek koji je cijenio drugarstvo. Prije svega ovdje ističem kada je u pitanju rahmetli komandant general Izet Nanić, njegovu visoku osposobljenost i stručnost u samom vođenju brigade. Čovjek koji je svakom u lice rekao ono što o njemu misli. Čudim se ja tebi. Evo kažem, mi smo bili u zborištu na IKM-u, prije ovako na dan, dva, neću sad reći koji je od komandanata bataljona bio tu, neću ga spominjati, on će sam poznati, jel? Ja sam bio prisutan kad naš kuhari, njemu su ispekli puno tepsiju mesa da on jede. I on je, eto ja slučajno tu upokao, hajde Veljuna sa mnom, neću, ja kažem, nisam ja gladan, a Bogom sam bio gladan, ali nisam htio jesti to. Ali, kažem, kad je Nanić Rahmetli bio tu na IKM-u, ako vojnik jede grah, onda njemu kuhar nije smio niš drugo nego ono što jede vojnik. Onda je njemu odnio tepsiju mesa, ispečan, nikad ne bio kuhar više. Nego otišao odmah u najžešću jedinicu, u najžešći vod i tu bi sigurno i ostao bez glave. Jel? Recimo, bio u stanju da i svoju braću, znači, sakrije sve to. Međutim, nikoga taj nije štedio. I u tih dana imali smo kakav poseban odnos, kao da smo znali da se opraštamo od njega, kao da je on imao nekakav predosjećaj, kao da jednostavno zadnji naš susret uoči 5. augusta u kasarni Gazija, ne mogu to opisati, možda će neko drugi moći, ja stvarno ne mogu. Taj osjećaj, ta priča, taj moment, kad je krenuo od jednog do drugog borca, pozdravio se s njim, stisnuo mu ruku, onako baš nešto u očima se je vidjelo, ili nećemo se mi vratiti ili neće on, razumiješ, ali eto mi smo mislili svi da nećemo mi. Nažalost, ti dana ja lično da sam se pitao, recimo, dao bi svoj život da zaštitim njega. A nisam sam ja takav, ima takvi